Remakeup daju wi khamadaya pawbing Ukraine Gadang Maram BHET Minister L Susindro na kayang sanghaira Ukraine headquarterly Major Pop Cutting Tournament habukaira Lekhyang athor ajit tangkol express pau thangmering chodang in pa midale pawbing mai saina nganang rumsa Ukraine Gadang Maram BHET Minister L Susindro Maithena aya kayang sangmihera Minister Susindro Lingsoda Chief Engineer Changrepau Bashum BHET Secretary Kheda Barta Ukraine Water Supply wi EE Temrishang Mara Kala Manipur wi BHET Engineer Bing Ngayurkaya Minister Susindro na Nungshang Kong Ukraine Water Supply Office Kala Shiroi wi Tera Kwikawai Apam Nila Wayang Hera Shogarwi team Gagaji drilling machine la Kwikaya Kala Ukraine wi Deng Chili Water Detector Aina Yang Sakta drill Sang Sakra Kala Chili Water Sipa Sanglaga Tera Kushong Sakra Jihera Kala Wachi Simisho Gutum Tangwe Alungli Kupsang Hara Dahanga Minister na Water Supply Office la quarterly la Wayangda quarter chui maintenance Kamathada Haikwai Hangaira Office wi storeroom la repair sagapai salu kala office aina tanki lekwai apam wi pipe kathala mathada kjip khuilaga hailu gje minister jina kasoira sabai ka office lila tanki sem kwai sasada Susindro na hangsanga Ukraine Water Supply wi chowkitar mati leyada gahang aina minister na chowkitar khanili langda mahaing sakwai hangaira Shiroi wi taru khui kwai apam lila wayangda chui tanki jila Jakshipo Kauda Mathamaida Samsung Mirada Hanga Shiroi wi awunganala Tera pipeline yang sangkawai mi magutar sa maram memorandum misanga kala Daniel wi President David Kashungnala maramji ngarai gacha memorandum misanga ka Minister Susindro na awi bangle mi khanili langda mamiram rajawa mi chungmaida ningjanga ka CM li hangbaya da hanga Tera Jipem da overflow sa je Shiroi li Lui Wivang Shijin Kwai Pipe Mirada Minister Jina Hangaira Susindro na Tangkul Nagalong Office di Lavada Susindro na Gahang Tera Gadang wi problem ba malay manaka Tera makami wi problem ba laya maramba Tera Kwai apamli Tera Chaka Kalemaina Johoda da Kalechi Kawang Sangshi Gaja Tera ba matang ni Mirada Hanga Kala Langtang Shong Aina Sebai Kongma Kalong Kong Lila Tam la Semi Hauga Gachila Hanga Kajili Yari being the compensation Kuiraja Maramba NTP National Development Bank we ena loan Kuigi Jina Kala loan we Paisa ena compensation committee Maramrada Minister Jina Hanga Atam Jile Ukraine MLA Ram Wivala Zangda Teru Katada Marine Sakshi Kala Kachiwi Maramni Atumnang Sanrum Haira Shina long nala Nungbi Kolan we Katam now Matailak ena class 10 energy of exam Kata Bing Wibang Teru Denga ena Kami mi chikwai memorandum misanga. Aya minister kakachile Ukraine leader kle long nauping tang wi ming ning bing sai corona atumi kwat maram memorandum aina misang roxer haira. Ukraine headquarterly Major Pop Cutting releng nawi 111th birth anniversary kamyon rani abokhaira. Samsai 10 sector Assam Rifle na makok mida Pop Cutting releng nawi kaparasami show ang sud ungsung kamyon sada ngreong han rumi pokhaira ngran ngaye chui hau ko pokasip aya khoi kada chili Ukraine MLA Ram Muivana maso wasada wachanga Ukraine Deputy Commissioner Krishna Kumar na khayawo kala tangkhun Nagalong wi President David K Shimrela special guest sada wachanga MLA Ram Muivana Chanpor Kamili ana Major Pop Cutting releng nauli yangaka khaya kshi phongshokta Major Bob Cutting Raleng now na Indian Army ena diplomacy li ot ngurut khumi ghai chi ngalewi thochan aina mamit kapaina da hangsanga Major Bob Cutting we manga aina ashi akhala matala tawang pom India administrative ajingni khirami akachi hangda India aina China with situation normalized saka high tran Major Bob Cutting ni posthumous paradratna mingayi akachi la hangsanga Kalang lewi kaya kamay kap kachili kazanga Major Pop Cutting ni kaya kashi chitheda ranye makok mida kale Assam Rifle li MLA Ram na maya kangay pangshoka 10 Sector Assam Rifle Commander Brigadier Vaibhav Shinde nala mudida ashina 111 late
Major Pop Cutting Tournament 2023 rung kami sam gapangwi mai khya phangshoka kum gache rungmi laga 2021 aina 2022 kum covid na sheikhud hauda ngahan ji marumi chuwa mawan sa haya pop raleng nau khating hi Indian thochani pingwe cup kachili kachangkhat avaramli legisha visionary leader akhanada commander brigadier Vaibhav Shinde na khya gashi phangshoka 35 Assam Rifle Commandant Colonel Manoj Shinde la kazip chili bachanga Assam Rifle na Major Pop Cutting wi mingli rungkami tournament chi Ukhrul District Sports Association na katom kami changda mapung phag shaba da UTSA li ningshi phangshoka tournament chi mayor now kanjuthe tournament edition kachiko achuwi hili haupo kaina chili St Joseph College Hunpun Pungcham Football Association Sirarukong United FC Ukhrul Town United Football Club Kuire Marem Ngahui Lore Gachu New Dasom Katam Now Long Haukok FC Paijon FC Oriental Club Pungyer Langtang FC Somta FC Kala Pe FC da team Trada Kanina Sharukwidale Women's Volleyball Tournament Edition Kajishadala Rumida Chili Shura Youth Club Ukhrul Women's Police Team St Joseph College Kala Yang Rupai Long Nauda Team Medina Sharukwidale Baby League Football Tournament Edition Kagatumala Rumidale Chili Kelo India Ukhrul UPSF A UPSF B Yarsho FC Ngainga Luiwur Club Ngakungting FC Chaipol Pungcham Kala Haukok FC Hipinghina Sharukwidale Kanjuthe Luiramli Mingjat Kahaya Kala India Ngale Wivang Ngreomida Maikhya Kungmi Kahaya Resangmi Bashumna Ngreong Hanjui Jarmai Shargamia Aya Kanjuthe match Haukopokli Hunpun Pungcham Football Association na St Joseph College Langkai Khani Mataida Yuhawa Major Pop Cutting Tournament ji Ajuwi Tarik Magadashini Thang Kupsangra Ajukumwi Miss Hunpun Liru Mingpo Lengang Jing Laho Nau Warngam Chon Shokung Nau na Kuihaira Ngati Kri Gahai Kajina Tugu Sada Miss Hunpun Liru 2023 Kagapang Ajahon Tarik Tarada Jishat Ngaya Kupsanga Miss Hunpun Liru 2023 Warngam Chon Shokung Nau Ling Soda Beauty Pageant Ngahan Jui Kakhania Hunpun Nau Somahek Kashung Kala Kakatumali Luyai Nau Tangwi Lili Kier Leisan Zangda Atumna Maikia Sampangaira Makok Mina Rida Chishat Mi Kahaya Tishuda Miss Hunpun Liru 2023 Mingpo Kuivuli Lupa Lak Aka Kakhania Le Lupa Tinghang Shinida Panga Kala Kakatumali Lupa Tinghang Panga Mira Le Subtitles Samgapang Tharali Lupa Ting Maguship Mirajia Miss Hunpun Liru 2023 ji Hunpun Liru Panitwe Akaya Kasada Makok Kamina Hunpun Liru Ajawan Tarik Tharada Mati Aina Habokta Tarik Tharada Jishatang Mabung Palak Aina Kupsangaira Panitwe Ngaran Ngayeli Ngahan Kwika Gahai Paicha Kamahon La Kanganui Haula Lungchan La Rai Kangatat Kangatuk Lungher Kangatam Karva Kangatak Kachak Kakap Zaipa Kapar Hikatatahi Mission Ground Alungtang Ukhruli Kwikaya Now Shinau Karanau Kanuitot Matela Hunpun Liru Panit Ringpalak Rumlau Pup Zangakui Taikuya Panit Chile Ngasunda Hunpun Got Talent Season 4 We Kayuyala Kapang Kuihera Hunpun Liru 2023 Kamiyon We Akaya Kasada Rum Kami Talent Kapa Shungza Kambati Chile Magic Katem Now Humpung Now Visil PS Na Kayuya Masaira Magician Visil PSC 2019 Humpung Got Talent Lila Kayu Sampang Kala 2021 Kum Rungkami Rungi Got Talent Season Kashini Lila Kakatumali Kazang Sampang Haina Humpung Got Talent Season 4 We Kayuya Magician Visil PS Ling Soda Humpun Now Painter Pakmay Kasomoshina Kakania Kala La Kasashi Melotonics Na Kakatumali Zangda Maikia Sampangaira Tangkul Naga Zingsho Longpang Kumbay Kala Kumhao Longshim Kazip Ngothaira DNZL Longshim Ajawi Tarik Magadajishat Ngushun Pung Paroli Pamra Apamna Kangpat Kulen Village Longshim Agenda Sangi Gijipingna Ajawi Tarik Magada Pangawi Alungli DNZL Pungvu Kala Assembly Affairs Pi Pangli Misang Paira Jidale Longshim Gazip Chile Ngator Ngazin Kashagazang Ran Mira da Hanga Aunga Mingning Former Chairman Vice Chairman
former speakers, deputy speakers, well-wishers kala observers saikorna longni kadom kami ainang soda atam chalak aina rajang miluda DN Zedel speaker overray Simik aina secretary mungre mangungna saklak aina khanghot mishoka. Tangkul Mason Association we rian zatna phokhaura gji chishathaira. Tangkul Mason Association hi Tangkul ngaleli ot sajata khle mystery being cement ot kasing bing thing ot kasing light kasem paint ari gate tiles kaham kala ter line kasem saikor changda kasem na Tangkul Mason Association we President Chaim Shinglai na kamipau atishuda 2022 September p tarik magada chishathang Tangkul long naw bing na katomi da Tangkul Mason Association we rian zatna paira gjiwi kamiya lei haina TMA we rian je Tangkul region we azingli kala Tangkul Nagalong Tangkul gadam naw saklong Tangkul Shinaulong, Tangkul Mir Ngalalong, Tangkul Ungnaulong kala, Tangkul Leisoklong, hiping hiwi kadom kami zangajia. Cita sada TMA we rian, Rakra March Muyok Jang Hili, Zadna Pokhaura da Tahaira. Rian Article 1:729 Clause P 3:17 Clause 1 kala HG Zadna Pokhaura da Hanga. Chuiwang Tangkul Mason Association hili mingchan mokuilo ot sajata khalebing association with quality card missing no ot sajata khalebing kala headmistress akhana otpam guthumli langda singchata khalebing saikora TMA rian atishuda pichar sahawra gji TMA na hangkamatin haira Mawan sa haya VDF Brahmananda kathi maram inquiry sa khwai state na commission sem haira Manipur Home Department na one-man commission of inquiry semda chi retired district and session judge U Gol na thanda Mawansa khaya ex VDF and Premananda Singh katada thihau khalagji phashok vai sara itum na thaibai Premananda hi Chandel district li popilui sakashman otsin duty wahailaga tharau tarik magada akathang shaman gahaina kala February marun tarik kutumthang Lebanon village Chandeli Premanandawi Katingun Sangapangna. Home Department Jizumi Gahai Atishura Commission Jina and Premananda Singwi Kati Maram Park Shok Ainang Soda Ochoche Kamkui Hai Sak Baika Katakala Gajila Pashokra La Kanao Kanali Chigata Marashok Kavai Pekar Kuiran Maram Lila recommend Sang Sakrada Hanga. Churchampu College Li undergraduate program Chungmei Hami Kwai Cookie Students Association Organization na Pohaira KSO na Manipur District Manipur Director of University and Higher Education li Memorandum Misangda Kahang Churchampu College li NAAC Assessment 2022 li P+ Sambangda Shogar Colleges Ngachali Mangaba Makeup Kaji Ngasadale College ta sada undergraduates program Chungmei Khuramida College Campus chi Multidisciplinary Learning Center Ngasang Sakluda Pohaira Bachelor of Physical Education, Bachelor of Home Science, Bachelor of Psychology, Bachelor in Computer Science, Bachelor of Environmental Studies, Bachelor in Defense and Strategic Studies, Bachelor in Mass Communication and Journalism Hipinghi, Churchampu College li Hamiluda Keosona Kaposaira. Ek Bharat Shrestha Bharat Yuva Sangam program we azingni Manipur Katamnau Thumra Maharashtra le exposure to Vahaira. Katamnau Bing Chiling Soda faculties Katumna Chief Minister Secretariat Imfa we ena to Zatpokta Ji Atumwi Shongza Aya Chief Minister N Piren Singh na flag of Samia. Turje Pangathang Wibang Zatki Gichina flag of Kazip Chile Union Minister of State for Education and External Affairs Dr. R.K. Ranjan Manipur Education Minister D.H. Pasanda Kumar Singh Kala IIIT Manipur Director Professor Krishnan Bhaskar Atumla Vazanga. One India, United India and Strong India Kachi PM we Ningrin Ungshung Kwai Itum Akain Aka Taikang Rock Targar Sayada China Turchui Kamataya Maram Saya Kachi CM Pirena Hangsanga. Kadam Nobing China Apong Ngata we exposure Sambang Kwai Maharashtra we tourism traditions, development, technology, kala people to people connect hipping we maram thai tam gokui sampangra. Ran ngeje youth exchange program sada Maharashtra we ainala katam now hangshini Imphal li achu tarik makadashini tang umjangi da leidale. Atumna March mayo tarik atum aina tangda Manipur tur gazat sampangra. Council of Higher Secondary Education Manipur na class 11 aina 12 exam
rumi khwai ngaran ping haira class 11 examination ajuwi tarik magada mati kala class 12 wina ajuwi tarik magada gathum aina hapokra porika gathale khangchi gatrin malela tha khwai kosem na kadam naw pingli ka gazum tui hangchipunaira class 12 exam February marun tarik magada gathum thang hapok laga April khaying tarik akathang kupsangra ajukum gosem class 12 exam kadam naw thing thumrada thruk shashni thrada shini na thagi dale atum examination center shakam magada akha kada ngaran haira class 11 we examination na ajuwi tarik magada mati thang hapok laga April khaying tarik phanga thang kupsangra class 11 exam thagi gji kadam naw thing thumrada khani shaji shat hang chiko da chiko kada le Imphal is Jingkhai Jingli Semkhai water treatment plant shichin phokhaira plan chui kharesara ajaw anthang thar mishokta CMP ren na launch samia water treatment plant china thangali thar 45 million liter kada thar khui pai gina hapok the thar atamli plant chili china Imphal city apam kai khali thar misara public health engineering department kala contractor na otsa ka haili maya khangai phongshokta plant chili thobal tam wi aina thar khuiragi gina da CM na hanga ya really tap aina ter mi khwai shokarna marlak aina hodnara ga haina gji hangda jingkhai jingwi pipeline kupsang ga highway niang khong CM na phongshoka singda tam ter thengsang ga hai yarina ninga khrik leyada singda tam wi ena sambang sa apam kai khali jingkhai jingwi pipeline aina ter ngrin mira gji hanga kala jingrod khamardam mararang laka plan chui ena Imphal paidali tap water ngaran mi hai salabai gji la hanga Loktak Lake Iche aina parakong rewi enala terukhilaga yarili juhomi khwai sadaleda en piren hanga terugatang hi kharar ngong yai gadek wi enala shoka gji hangda yarina tingrong lingsang ngorok khwai piren kasat sanga Manipur Shogarna jam legalize sa khamili makhamiya ari ena tangda protest safudali jam gang khyor regularize salaga maya ragji 2022 September p tarik makudang Cabinet Twitter Tag Highly Manipur we long now Ngatai de na Makamaya Pongra Shumhaira Zamli Makamaya protest Kasale Katan coalition against drugs and alcohol Kala Myra Pai Spingna Nongpok Kakching Imphal East Aina Urempam Maning Laikai Imphal Wesley protest Sajite Luheram Nongpok Kakching Li protest Kasaji CATA All Manipur Women's Social Reformation and Development Samaj Nupi Samaj Kala Nongpok Kakchong Meira Paibi Looping Zanga Nongpok Kakching Meira Paibi Loop Assistant Secretary Panjopam Gangarani Nagahang Samko we ena Shimli Rod Kamrat Kanganang Kangazai Gala Magapak Shok Sai Kora we Gajot Shanausan na Pungda State we Shanausan na Stately Zam legalized Kasa Mamia Lak Marada Hangsanga Urempam Maning Laikai Imphal West Shong protest Kasale Nupi Samaj President Thokchom Ramani Nagahang Zam Maya Kamichina Yaripan Zakshing Sakra Kala State we remain of Machine Chungsang Kawai Sarada Hanga Pusale Masazagi Gaji Zam Sem Sakra the authority Nagahangji Kayaka Ungdakala Gaji Hangda Zam Kamang we Kapa Kikala Kilekala Gaji protest Kasaping China Kang Hansai legalization Twitter Chick Cabinet na Makalan rang laka aina tangda education savarada leidale la luida achu wikamata ya pauping Yukhur Gadang Maram BHET Minister L Susindro na kayang sangaira Yukhur headquarter le Major Pop Cutting Tournament habukaira Ajuwi pau hienang changhaira pau ngana da klenda tum sai korali ringapagala kamaya zimisho ngsa serno